namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mteta ikhala manager plan leyi nga ta hi linka na Paparlani, hi linka na Gagash, hi linka na Xiluva, and also the adventures ta yona of course le Cape Town. Ai vhete ni sungula hi Xiluva hikuva a yi leha ngopfu leyi. Previous mi nga mi swonini hi fike endla video laha Xiluva khale ka mcini wa Paparlani a fika a rhunga plan strong. If video leyi mi nga yi vonanga ndani ka mi vekele a link on top comment. However ka siku of course ra 10 ta May manager plan of course yi fike yi responda hi tala vumenemene yi deleting post ko ka ni ma swi tiva ku Master T loko xi ze xi va xi ri online a hi vi hi screenshot khale. So hi fike yi fika yi responda to Xiluva yi fika yi tsala ku lexi a xi cinela artist ya ka Mhinga xi zama yini mara na grade 9. So obvious artist ya ka Mhinga Paparlani swi very clear swi fika swi connecta ha swi tiva ku hi xo xa ha ku chingaku. And then manager plan of course yi continue yi tsala fika ku ka xi ha grade 9 yo ka tika okay. And then manager plan of course yi continue yi tsala ku swi na vusiwana, tell her ku ri I saw her status and na vuya Cape ni ta hlamula. Yi ku philani hi mina as you can see. So manager plan yi ri loko yi vuya Cape yi ta yi kha yi tirhana na yena. So beef leyi khale yi ri ko guys. So beef leyi khale yi ri kona between manager plan na Xiluva no yi sukela kwala na ha swi tsundzuki kahle mara yi khale yi ri kona. Okay. Yeah, so I continue of course. By the way, manager plan yi ta yi kha yi raise ti-funds mhaka kahle ngopfu ya ti-wheelchairs as you can see na ku swi vona swi loko ni nghena laniwa tanihileswi mi swi vona hi ku vo ma-1 koko hini hi le kula swi loko swi hi connecta ngopfu swi lava lava nga kwale Cape Town va yi rhambini a Parklands tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So as you can see hi leswi ndhawu ya kona leyi nga ta yi ri kona mi ngo buy na pause mi kota ku hlaya kwalano as you can see kwalano. Alright. Yeah, so hi ta ka this live hina vhelovhelo hina hi ta for fun. So hi ta hi kha hi nghena kha hi hlamusela kwala na kwala. Yeah, so ka this section of course a yi ri kusuhana le lwandle a hi fast forward nyana ku hi kota ku hi komba na hi as you can see a ri kusuhana le lwandle laniwani ya hala ka ndhawu ya swikepekepe hala ku khandziya kona swikepe of course. So yi fike yi suka vhelovhele hi ta hi kha hi sungula hi section ya Gagash ya Gagash loyi a kha a rhungiwa as you can see hi leswi swikepe laha ndhawu ya kahle swinene. Okay, hi nghena la Gagash. So ngomi swi tiva ku nyimpi ya manager plan na Gagash khale yi ri kona nkarhi wun'wana yi pfa yi va personal manager plan yi ta ya kala vita rila mara still beef ya continue. So hi fike hi do rila kambe mina ni nga se ni nga tlhela ni ta buzzed ka analysis ya kona yi fike yi nga ha rili yi fike yi nga ha rili. So yi fike yi continue manager plan laha fika hi twa yi ku a ku tivi Cape Town a ngo fika ku mani luya wena na mani luya mi nga xota ku tala ma xota hambi wo vulavula ku Diamond Walker one side a wu ku tivi Cape Town Gagash and I will call one of them. Ni vheta loko yi suke kusuka mi nga ma hleketa loko ti lwa hi mhaka liya yo loko manager plan ya Durban a swi ndzi sweswiwa yi kha yi kombisa ku Gagash a nga ku tivi Durban a yi ze hi kusuka minkarhi liya ku ri yi suka lero Gagash a za a lava xivideo na xin'wana xa khale a za xi post tani veke na image yako a ha ri ntsana a ha hlekisanyana Gagash minkarhi liya a nga se va na mali minkarhi liya loko ya Durban a za a xi lava xivideo na xi humesa ni swi vona ku he beef leyi ya hisa leya manager plan na Gagash. So sweswi Gagash a nga ku tivi Cape Town. So yi beef hi swona kwalano kombisa ku na nghamu ya yena of course ku va fike va tala. So obvious swi ta n'wi vangela pressure swi nge zi swi teka tin'hweti ti nga tingani hi nga se ze n'wi vona Gagash a tala or else wa ha titwa ku vava Gagash hi ku yi ta tirha na yena of course manager plan. Okay. Then ku ve na this section I was a little bit surprised. The main okay a hi tlange nyana ni ta tlhela ni vulavula ku why I was surprised. Okay, so hi fike hi twa manager plan yi fika yi ku n'wana tiko channel na ma amukela aka Tsonga analyst channel
Shout out to that guy. Shout out to you, my brother. Shout out to that Shout out guy. Cape Town, you vulavula hi wena. Shout out to you, boy. Tonga analyst. Va vulavula hi wena, Tsonga analyst. This video, we are doing it for Tsonga analyst. So I was surprised. Kuba manager plan, of course, he tlhele acknowledge nakambe. The main reason I was a little bit surprised loko manager plan ya kwata swinene loko zi analyze yona kuma ku maybe kumbe xavereka on the wrong side hikuva very content yi nge tshami kha support munhu a yi kwata na hleketa yi tshami ndlela live din'wana koko unfortunately live ata ha ri kona swilo tani sweswi swi vona kwala like ni fike ni va ni kha ni vulavula loko a no swi ta minkarhi leya nge ni ve ni kha ni vona ka ti-live teti nge ta ha ri kona so I kwata strong loko ze va against yona so swi tikomba na ku manager plan sweswi ya kota ku swi twisa ku content yi famba xinjhani ku content it's either yi ku support nkarhi wun'wana or yi va opposite for example mi nga mi swoni ha ku endla hi video loko manager plan of course yi xava ti-wheelchair loko yi xava wheelchair I mean eCape Town yi va yi ri positive content sorry for that so nkarhi wun'wana content yi va positive or yi pfa yi va negative so that's how things work loko munhu i ze i ri le henhla le mayiko ya na mhaka leyiwa so that's why mi kuma ku ni prefera ngopfu va ni khanelula hi vavanuna la ka channel because na swi toko na ri ku ri n'wanuna wo kwata i tlhela va rhaya na cancer for the shout out manager Philani ku va mi twisisa content yi famba swinjhani swi kahle swinene Video, we are doing it for Tsonga analyst. Yeah, amukela aka YouTube ku hava munhu wo analyze timhaka ti tlhela ti tshama ku fana na xisa lexiya xi ku a xi bias loko ku ri ku mi ni rhongo xa ni byela xi ku manager Philani so a xi na problem na munhu mi swi twe n'we mhaka ku vulavule mina ma swi to phema ku vulavule mina la ku vulavula wona manager Philani na lavan'wana ku va kota ku swi twisa ku content ya mina a yi bas ni zama my best hi leswi swi ni ta I try my best ku va ni tshama hansi ni va ni kha ni languta content ni langutisa hi vundzeni hi le xikarhi hi leswi ni swi endlisaka swona mayiko ya na mhaka leyiwa so that's why mi kuma ku mina ni prefera ku reporta content mi nga mi swi vonini swo tala like a ni preferi ngopfu ku va ku ri mina ni initiate content loko ze ni yi initiate ni meka sure ku a yi ri that bad loko ze ku vula un'wana mhani ti ngheni kwalano ku va ku vuleli kun'wana munhu loko ku ri hi sweswo loko kun'wana a thakiweni va ku i na voice ya mbuti kwalano ku va ku nga ri mina hi lowu n'wana a nga swi vula so sweswo mina ni kha ni nga ti ngheni mara loko va ku ta me straight ni meka sure ku na yi balansisa mayiko ya na mhaka leyi hi leswo A xi bias loko ku ri ku mi ni rhongo xa ni byela xi ku manager Philani so a xi na problem na munhu xi ku mi amukela aka Tsonga analyst channel hayi ni ndlela siku namuntlha manager Philani mi ni tsakisa hi ku ya swi twisisa swilo leswa content leswiwa ya swi twisisa mhaka kahle ngo yaleyo ku munhu fika a twisa nkarhi wun'wana content yi ta va against yena or yi support mina ni va ni nga ku lala ntiyiso mina ni va ni nga ri bias ka content ya mina loko ni twini ku ni biased na yi tshika content liya or ni yi delete ni tlhela ni vuya kahle ni meka sure ku video yi va yi ri kahle always so la a yi komba a view again tanihileswi mi swi vonaka ku na swikepekepe ndhawu leyiwana Cape Town yi sasekeni guys yi sasekeni swinene so xikepe lexi xi vona ku laha yi ta a xi ya a Robben Island mi ka mi swi tiva le Mandela of course a ri kona laha xiporo xa kona and stuff like that so ndhawu yi proper swinene ni nga tsakela ku ya Cape Town na mina hayi ande ku na swo tala swo swi endla leswi tele swa kona yani kha ni nghena ni cheka mepe ni vona ku na yini ku na swo tala ngopfu Cape Town munhu leswi a nga swi endlaka swi tele so ndhawu yi sasekeni tanihileswi mi swi vonaka ende ka titimela iweda leyi manager Philani a yi lava yona ku na swimpfula mi ka mi swi voni ka yin'wana video liya hi endla loko mo cheka la ka weather la a yi kombile ku mpfula yi le ku teni la so ku na mpfula ka siku leriwa la as you can see kwalano okay of course hi tlhe hi hundliwa kambe hi manager Philani of course i tlhe vuya ka mhaka ya henhla ya yona a ku lala ntiyiso na mina as master t swi ku mi ntiyiso a ku na leswi u nga ta ni susa swona a ni nga tshembi ku henhla yi nga fika mina leyi mina ma ni nga tshembi ku yi nga fika Cape Town and phela ku va vanhu va ze va ku movha ya manager Philani xikorokoro manager Philani is to blame for this because loko yi fika yi staka loko yi kha ya John yi nga posta swilo leswi phela it's not like hina
yo swi lavisisa hi leswi kumbe yona yo yi nga posta phela manager plan is too huge, is big, is a huge influencer ka Gaza laha. So loko yi posta swilo leswi ya manager plan swi endle ku swi duma ku movha leyi a yi stakile i xikorokoro ende kwalano ha swi tiva ka swi vangiwe hina swi vangiwe hi ku a yi kha yi koka ti-trailer letiya mi nga ma hleketa multiple videos a hi endleni hi swona ku a yi tshiki ku koka trailer yi xava baki. So swi tikombe na ku a ya ha koki trailer lowu yi nga ha koki movha wu ta survive Gaza mvoyini movha wu va hi ku travel ntsena mvoyini. So issue laha ku ri trailer leti ti nga endla ku movha leyi yi hundzuriwa siku i xikorokoro la ka Gaza la and it was to blame na ku va yi postini manager plan movha n'wana wa staka mara laha yo posta manager plan ivi swi duma Gaza hinkwayo. ene loko mi fika mi ku aye amukela ka Xitsonga Analyst i channel ni mixinungo la ka video na ha swi tuni ni mixiniwa ka ngani leyi I think phati ni ta yi veka ku yi hetelela mara I think ni tlhela ni mixiniwa ka again video ya ha ri koka akhawunti yo manager plan of course mi nga va mi yi vona this live mina ni ti vona kha ni tekateka ti-parts kwala na kwala yin'we mi swi tivaka hopefully a hi xavi vuxaka because mina aka vuxaka a ni xaveki because ni fike ni va feka content ya mina wa vona mhaka leyi munhu a ni tsakele to ni tsakela hi content ya leyi ni va ni kha ni endlisa swona because kun'wana content ya va negative or hi va positive. Of course ku ve ku va na a section laha kha ku voniwa ti-sea dogs kwala matini kwala ho zama ku phosa hi kuma yin'we laha we're fishing here literally exijambe fasa na ku ba pause kota ku okay leyi sea dog leyi ta tlhela nghena ka Google mi kota ku yi vona ma swo hi leyi sea dog kha ku voniwa tona vo manager plan ku na swo tala ngo guys ku na swo tala a ndhuma swo ku vo swi vona njhe just like that leswi ziya ra hala na leti la hi ta tlhela nghena ka Google mi kota ku ti vona kahle ti-sea dogs of course ku ti va ti ri xinjhani. Ya so ti-sea dog letiwani hi ta teka leya black ku lava kha va vona ta black vo manager plan ku swi kota ku relateka kahle so hi leti ta mixaka leti a kha va ti vona kha ti khida and stuff like that la a yi blind Cape Town guys yi blind hambi ni nge yi blame manager plan hambi yo ka yi nga ra ku vuya ni Cape Town yi blind ku ti khale leti ni vona ti ri ku hambanahambanini and stuff like that mara hi tona ti-sea dog leti as you can see there. Na rivela ka this section loko manager plan va yi blue ticker. We are enjoying, guys. Even the gentleman behind me is here at Cape Town. We are enjoying. You go, even the gentleman behind me is enjoying. I suka xifamba demon. I'm the only guy. Suka xifamba demon. Swi nongota kan'we swi ku twisi ka. Mi nga vileli manager plan mi nga se za mi comment yi mani manager plan mi nga se comment video ya mahlweni. And then of course hi tlhela hi ta ka this section laha manager plan of course I think it was just making fun of course. Captain ako yi tele swikhe ku dyani ta se gangisela swikoxo. Captain, where are you guys? Captain people, where are you? Of course yo ti joka la manager plan yi xota na vona vanhu lavayani a nga zi ku ri problem ya vona vanhu vakulukumba yi right manager plan kumbe xana a yo vonetela vanhu lavakulukumba ngopfu for a long time mara va na mali hi manager plan lavakulukumba va na mali vo Cape Town nga kuma ka va tirha kahle and then loko se yi huma mali ya pension okay a hi tshiki. So xikepe lexi mi nga ma hi hleketa ni mi kombise swona hala masunguleni yi ta yi kha yi lwa lexi wa manager plan again of course laha yi nga hemba yi ku xi le ku moveni at the fastest pace noyi xi slow speed lexi nga ra ni tshembi ku xi ngetele ngopfu mara it's fine. This ship is going to Rominaland, right? Yes. So they're going to see where Mandela was arrested. La Mandela jera mo komo sa sele manu mpalo no papa la mi fana nya twa ba e komo na mo la ka pano nya no wani yo yiba suku makuleni wani yo kunga xikotela xa safi makuleni. It's not bad. La xi nga ta va hi ko papa ri lani yi ta yi kha hi I just hope ku swilo swi va swi kha swi fambe kahle ka channel hi kota va hi kha hi report kahle va ka na mhaka leyiwa without fear ne hopefully yi ta swi lunge because papa ri lani of course kha xi vuya hikuva no xi va xi rhongini kwalana ka ha ri first section of course loko xi kha xi rhongiwa so a hi na Robben Island. So hi swona a map wa South Africa ma vona hi lowu Robben Island a yo kulu ngopfu vanhu vo tala va nga twina ku yi le kule yi le kusuhana na Cape Town kahle kahle so Cape Town hi leyi tanihileswi mi swi vonaka ku leyi Cape Town yi va yi ri laha Cape Town and then miyanyana a henhlanyana
As you can see, Robben Island yi va yi ri laha yi kwala kusuhana yo kule ngopfu kahle na laha it's not that far as you can see leri Robben Island hi leyi yi va yi ri laha tanihi mi swi vonaka Cape Town yi va yi ri laha as you can see Robben Island hi leyi laha lava Mandela of course a va khomiwe kona and stuff like that so ndhawu ya kona hi leyi with Google a swilo swi simple mi nga mi ya nghena mi kota ku yi vona kahle mi nga jahangi very mina ni nge ze ni kombisa swo tala ngopfu ma hi yona mhaka leyiwa so hi yona Robben Island ya kona leyi tanihi sweswi mi swi vonaka leyi hi yona van'wana va shoot from this side leyi yi teke kahle image leyi tanihi mi swi vonaka laha swa ku i side ra hala a Cape Town then Robben Island swa ku yi va yi ri side leri I guess a ni swi fini loko hi hopeni lava teke from Robben ya hi le Robben Island hala nga teka kona lowu from kona and then kha xuta Table Mountain ya se na swi twisisa i Table Mountain liya so hi leyi ya i Table Mountain that side is as you can see yona Robben Island ya kona leyi la Mandela of course a khomeriwe kona loko va yi byela of course ku na ti-theories to tala swinene mi nga nghena ka Google mi kota ku ti vona so hi yona ndhawu ya kona ku na swo tala ngopfu Cape Town for swo swi endla guys I wish ni ya yi ni tati ni manager plan mhaka leyi Cape Town kasi ku na baza Robben Island okay so as you can see leyi ndhawu ya kona of course Gagashi bongo Gagashi hi bongo tlapa va rhulani kahle I don't have anything to say, guys, but Gagashi, I'm gonna buy this. Hey, in that bush, hey, Ninai, Gagashi, hey, Mchini, come on, man. Oh, where in the water is about to come Mchini? What the hell with you kept on? Mchini, me, you know? Mchini, where? Even as a plan, could get runga strong Gagashi before I Cape Town because look, so see Gagashi like Cape Town, yay, Yaks again because she spent a long time. Ukayana ma, like she had a manager plan, obviously, we competition. So manager plan, I enjoy this beef before Gagashi Ali. I look boy, if I can take on Saddle, I'm this Allah. This manager plan because he comes out short. So to Gagashi, I'm going to mount the way with if I can take atana yena la so na la ku praise wa mina ni praise te longo ka manager plan loko ri mi xavuxaka swi ta mi tsandza a ni xaviwi mi so mina la ya praise mina like ku yila ku nyika na mali ni vhela loko la na ku bayizisiwa la na ku bayizisiwa loko ri very mali ya ku yi ta yi kha yi ta ni nkarhi ku xaweni swi ta kha swi twala nyana hi ku mina ni endli ti-favors of course ka yin'wana section yi fika yi hlangana demand a nga fika kombisa ku wa hala kaya hopefully ta fika ti vona ka video i comment hi mfolo ku ri wa vo ti-videos ta mina i comment I got on. So I'm going to take one selfie la. As you can see, ayo zama manager plan. Of course, we work here from Sakashi. Mara shwe shulunga. That's one thing. So comment manager plan. Mara la you like. I'm busy Sean. So cameraman. I busy Sean and stuff like that. In Cape Town, you know. This one got the dog in the back. You see, she loves her dog. She carries the dog. Everywhere she goes, she's carrying the dog. She's so lovely. Manager plan is na vibe. I can't show you. Look, see your reality. Manager plan guys na vibe de me. Hello, we here tripping. Un'wana khi u ya tripping somewhere khi swi tiva ku maybe family ya wena ya borha loko mi ri ndleleni kuma manager plan na yi recommend manager plan I recommend him ku va munhu a nga famba na yo ka trip yo karhi yo ya kule a yi na vibe ngwenya a yi na vibe a yi swo no socializer it's very good ku socializer it's very good mi ta sure khi nghena ka video leyi ku himpela is very good ku socializer manager plan la ka section leyi ku ni nga vheta ni ku manager plan xi va fikere in Cape Town section leyi So just call my name there on the camera and say, hello, Pilani. Hello, Call me manager. I'm manager Pilani. These people in South Africa. Live hisa guys. Manager plan, don't delete this video. Lava ni va ta swi vona hi voxe va ta va vona this live hi voxe live leyi on ya ka Facebook. Le ka Facebook na mi komba data live mi kota ku yi vona leyi hi live ya kona a yi delete manager plan hopefully yi nge yi delete mi nga yi delete manager plan na kombela mi loko hambi leti nga to delete wale mi nga yi delete le va ta kota ku swi vona hi voxe vanhu ku a yi hisa njhani this live a ti voya yi kha yi ya ka xilo xa yelo lexi kona kwale Cape Town yi tlhe yi joina hi misa loko u huma Turkey
yo loko a yi problem you can join me ni kha ti xeweta na swi tlhe swi va kahle kwala manager plan hi ku socialize ni tani swi ni nga vula xi blind swin'wana swilo ku wo tswaleriwe a hi swa un'wana na un'wana ni swi lava yi na confidence yikulukumba swinene manager plan a munhu a tinyumi a ri xilungu lexi a manager plan a xi ri improved swinene swi ni hlamarisini xilungu xa manager plan a Cape Town a xi ri way too much improved swinene loko mo va yingisa ti-live videos mi ta swona ku ni vula yini masta a xi ri improved swinene a yi nga chingeleki xilungu xa yona vanhu a yi kota ku communicate kahle na vanhu so ku va na this section yo va vitana manager plan yo va vitana yi fike yi vitana lava humaka of course kwahala henhla Afrika loyi nga fika yi va vutisa of course ku va huma kwihi. I'm a social media person, so we had to create some content with videos and stuff. Where are you from, guys? I'm from Limpopo, but here in South Africa. Okay, we are from Brazzaville. Congo, Brazzaville. Hey, those guys, they want to give us... the Congo, Brazzaville, I search in Daulia on Google Maps. So as you can see, South Africa, LA, really Cape Town manager plan. So now I'm going to Brazzaville, so Brazzaville, it's more like Cape Town because a capital city, yearly. Congo. So Congo my one Republic of Congo. And overall, you do the Congo nkwadi dingala. Tani sho shimshona kula. Yo Congo nkwadi. So then Brazzaville va shirelendeni le helishila. Lo le ndawa na ko helish Brazzaville ingala. As you can see. So shini hlamarisinyana because na kona leswi tikoma kuna some sort of lwandle lene. Shock South Africa yo blind guys. Va suka la kha ku ri so va ta a Cape Town shula swin'wana guys. South Africa yi blind guys hakuna need yo easy huma I ku wa famba ya handle South Africa yi blind yi ba ndhawu to tala ngopfu yi ba va London teto a ni ku London ku na ncini to be honest ni chekeni ka map a ni voni ku na xi nga exciting le yi ba ndhawu to tala ngopfu South Africa mi vona mhaka because va suka la mara no mati ya kona inako it's not make sure xilungheni it's fine. So you va showed of course yi kota ku kuma maviti ya vona so a va ri vambirhi lavan'wana ku ri vavanuna vambirhi tani sweswi mi swi vonaka kwalano and the two ladies a va to ri xikwamula lama swona ku na khale ya vo yi njhani yi va yi ri kahle se hi hala ka gaza hi ngenele hi xikwamula mani swa bola ende munhu wo kwamula problem wa tikomba yelo liya ya tikomba liya gazi ya xikwamula ende ya borha gaza a hi siku ni ku kwamula mani munhu wa saseka nga kwamulani hi laha va sasekeni vanhu lava okay na ku hindla yi va kahle hi laha va na problem okay hi laha va na problem va sasekeni vanhu lava va sasekeni volo a va kwamulani so gaza yo ku tshuka ve ri ku saseka wa va dyelo boni bihini man you know u chaya ku tenga a ri kwani na hansi hansi loko a ni ri savage a ni ta fika ni ta video ni ku loyi I torini mara I bihini yes so hi vuye hi ya ka section ya ti-rings as you can see kwalano tani swi mi swi vonaka mara manager plan hi fike hi twa yi fika yi vula yi ku rings ne gagash these rings I must buy you one so that you get this ring to the finger of that beautiful woman. Hallelujah. So manager plan as a friend yi la ku xavelana gagash ring I'm not sure if engagement ring or what na ku hemba ni tiku hi yona na kumbe sure ku ta ku ri yona leyi vonaka la ku ni xavela ring a ambexana insati wa yena okay mara nga nghene khombyeni gagash wa pfumela tiku na ring yaleyo nga mbali nsati wa wena ku xave mina yi nga suka yi nga suka kusuka mara in overall manager plan ku ri ntiyiso is a vibe a swi ri kahle swilo is a vibe a swi ri kahle swinene na the way yi vulavurisa swona vanhu vo tala ku ni no khata ni nge swi koti ku yi cover hinkwayo video na leswi yi ri kha yi vulavurisa swona vanhu a va kha va hleka everyone was smiling hi vibe ya yona ku laveka munhu wa so yi na energy ya kahle so at this section manager plan kha yi cina as you can see o kha ku chayachayiwa swin'wana kwahala swi chayiwa kwahala swo kwahala vo Cape Town. You can join the party. Yes, go. Zeni mi byela ku na vibe guys ndongo yeze yi joina le mahlweni so of course ive yi fika le kha ku cinaciniwa kona like sound light hi ko leya kha yi cina na nhweyani luwa le mara ku na section yin'wana yi nga fika yi ni tsakisa laha ni telaka yona la mid ku na section yin'wana yi telaka la
na mpandla wa wena a yi kha yi chingela demon wa ku na mpandla wa yena this one anda yi nga ti nchumu wa ku tsakeleleni kasi yi busy na hi manager plan guys kuzeni mi byela ku video leyi a yi tlurile a yi hisa leyi ya manager plan leyi a yi hisa hayi swihuwani so hi tlhe hi ta ka this section yi ni hlekisinyana hi mhaka n'wansati la nga tshama laha on managers plan side right side of course a yi kha yi la ku teka photo laha i sungula hi langutisa mi vona ku i ndleni loko se yi phosa laha mi n'wi languta loko ka right langutanga ka right langutani right ntsena mi langutisa yi phosa a hleka a languta tlhelo a ni tiko a hleka yini ai sweswi ni zuma hi ntsena a ni vhele mi voni manager plan ku yi phosa leyi hayi vhela swona ka ha ku fike munhu namuntlha so ka this section manager plan of course a yi kha yi cina as you can see so you can still dance hlekise hi this section ni ngo Tata manager, micino yaleyo. ku ri on nice kusuka xi va fikerini manager plan a xi va fikerini na lava kha va chara hala a va tsaka swinene mincini wa yona a va lavi no yi repeat ri ku yi ka that side of course ko ku ta vheta hi ta ka beef side yo a na ha swi koti no vula la manjeni beef section of course a ku before am paparhulani again Xaviya kamala mulele wa tsukela u nga ni pengeli wena Xaviya kamala mulele loko u wini mina ni nga mu wisa as you can hear manager plan yi kombisa ku a hi yona yi nga wisa paparhulani so kona in overall we can agree ku a na va nga ha tirhisani swin'we loko se hi swona ku a ya ha ri swona paparhulani so yeah we can agree ku a yi wisangi hi nani hi manager plan yes uruketela philani uruketela salani yi ta ku dlaya ndla a nge ku dlayi mara ta jahile pfula as you can so manager plan yi kombisa ti-register wa why paparhulani a wini ku yi dlaya so ni nga vula ku ni laha ka sala ni kho yi vulaka ngopfu ntiyiso because a ni ma swi munhu lava kha va tirhisana swin'we yi n'wi chingele ngopfu yi n'wi rhuketerile swinene hayi ho misa luwa a ni vanhu a va fani so ku tiyisa loko manager plan na vo gagashi vo ka u nga na problem so manager plan of course yi ve yi va joyina lavo chala as you can see ku ya boha gagasha gagasha ku tele ngo yena laha avuxeni kombisa ku wena gagashi na paparhulani manipengela ni yi ni tsakise ku yi va yimberisini va yisala va ze va ku wena gagashi na vomidi mi ta swi twa za yimbeleriwa nga le makumbu na lowu I fikini manager plan yeah, and overall the video was great. I think the exciting parts ti helerini ku ya hi mina a swi tsakisa swinene ku ya na mhaka leyi so swilo swi ri kahle I think ta vheta hi hetisa kwala loko u ri amukeli subscribe a ni ta kombela mi subscribe.